Gåan det, og hjertelig velkommen til Karse Kondis Neba-finalen, Kjalltrondje Tudjar, i middelen Norstan og VHF. Og tar du mannalinje det først for VHF. Nummer 2, Jon Bjerstjø Skivandal. Nummer 3, Silas Follen Mikkelsen. Nummer 5, Tauche Plastein. Nummer 6, Filip Hallandsen. Nummer 20, Hanus Bjarnarsson. Nummer 11, Jekvan Jon Svarthammar. Og nummer 12, Brynjar Rujtjeven Olsen. Og for Norstan, nummer 8, Magnus Kragestein. Nummer 2, Mats Edlendor Winter. Nummer 7, Borstan Eionarsson. Nummer 4, Boje J. Kristiansen. Nummer 5, Jekvan og Skala. Nummer 6, Sebastian Gullfoss. Nummer 6, Magnus Arason Roach. Nummer 8, Lojar og Døymon. Og nummer 9, Kittler Reinsson. Og dommerlisten er Barur Primoik og Thomas Hans Thomsen. Thomas Jo Thomsen. Takk. Gønnes sammen. Så står han 8 for Norstan, valskårer nummer 8, Lojar og Døymon. Så står han 2-0 for Norstan, valskårer nummer 3, Morsan Eionarsson.
Så står han 3-0. Målskorare är nummer 4. Boje Christiansen. Så står han 4-0 på Morstan. Målskorare nummer 3 tar hans andra mål. Morstan Einarsson. Så står han 4-1. Målskorare nummer 5, Tauche Plastoy. Så står han 5-1. Målskorare nummer 6, Sebastian Gullfoss. Så står han 6-1. Målskorare nummer 8. Det var hans andra mål. Lojar och Dujmon. Så står han 21. Målskorare nummer 4. Det var hans andra mål.
Boje Christiansen. Zoosdom Shade, maalscorer nummer Shade, Philip Hankansen. Zoosdom 8-2, maalscorer nummer 8, dat was 2 maal Lojarui Tuimon. Zoosdom 8-3, maalscorer nummer 11, Jack van Schwarzhelmer. Yani desene.
8-4, målskårer nummer 6, det var hans andre mål, Filip Haldansen. Så står det 8-5, målskårer nummer 6, det var hans tredje mål, Filip Haldansen. Så står det 8-6, målskårer nummer 6, det var hans fjärde mål, Filip. Og så det står han 0-6, målskårer nummer 8, det var hans fjärde mål, Lojar Toivon. Så står han 0-6, målskårer nummer 11, det var hans andre mål, Jekvan Starshamar. Så står han 26, målskårer nummer 8, det var hans femte mål, Lojar Toivon. Så står han 28, målskårer nummer 11, det var hans tredje mål, Jekvan Starshamar.
nummer 6, tar altså 15 mål, Filip Haldansen. Så står det 11 minutter, altså det er nummer 8, der altså er samme mål, Lojar Tøymon. Nummer 8, Magnus Kranestedt.